Tala Fou o se whapoponga o Tala Fou le radio Samoa. Ua lipatia whamantalanga Trump e whapere i se teimi whaatapula a i le mata upu ma Iran, mana te ena fo i whamantalanga o ta wai o loa a fia le mata upu lea i whainga whaaporkiki. Sa whailoa le CNN i se teimi wasola ia le whamatalanga se so upo Trump e le o sira le presidente i whamatalanga Iran e winga ini wa se lua no latu tau fia le Strait of Hormuz o se tūlanga o soria ia inga o le marienga o tau fia i nei whita wa inga po le ceasefire. I le panona o whailua mai e le CNN o le tu i saute o le tunu u le ana whasi o tia intangata se toa whae le vasa nei lava i oso wha inga Israelu. Matura i maidea whalamlawe o sauni eitara noanga i le vāo i tu e lua, e whaatatau le toe whao popo le teimi e tau fia i whitawinga i le vāo i atunu. Whaero fo i le International Transport Workers Federation, tu sa male afe iwa se lau o talo sanga moni whesoswani, o taunu watu ia i latou, mai ia i latou lo poloka i nungo waa i le whanga i Persia, tanu mai lava na amata le taua i Iran. I Israel e to lua fita i o whalepuipui nei, i lo la whaaleanga ina o le whaatusa o Iesu i reitu i saute o le panona, ma o la pu e ina ni ata i le temi sa whaatino i lea ngā yoinga, ma o whairoi di poti ua whaasala nei fo i mo le tolu se pulu waso i whaasalanga whaamiliteri, ma ave sea mai o la tofinga. E to ono fo i isi fita sa mata le lei i ia ngā yoinga, ai le ise ngā yoinga na o lātou whaia e tau fiai, o le asamania umane i luma o le vaenga o le puipui ngā Israelu, le IDF, le Israel Defense Force. O le suesuenga na whaatino e le IDF i le mata upule nei, na o lātou whailua i ua le o ngatasi ngā yoinga na whaia, e i lātou ia, ma ami o ngā whaatalitalia o lātou nei o fita le atunu. O matua i whaeroa le fia o le pare meo Israelu Benjamin Netanyahu i le nei mata upo. Ua fola le taitai o le Labour i New Zealand Chris Hipkins o le au lātou langolango ina whawhatawa inga sa oloto ma initia ma le a maua i loa le National ma le Act le Numera e pasi ai i le Parlemene. Whaeroa le veida New Zealand o le fia le New Zealand First i le ngā yoinga lea ma ia tā wai ua manino lava e na o le New Zealand First tā wai e Winston Peters e manino lava e na o le New Zealand First le bang whau whai e kea pe ara lofa i le atunu ma pau fo i leo le pāti na te wha mua ina o na tangata nuu. O whaeroa Peters o le a wha o peono lātou te i le nei marienga, a o whaeroa fo i li pote le leiti o wha malo New Zealand, le maari rio le so whaatasi po le coalition i le wha o le teimi mō tālo sanga o visa, ia ma ave le wha mua i se pidi e ave i le Parlemene, le National Labour Modern Slavery Bill. O lo i Australia nei le au malanga le laka pipai po le Samoa, po le Samoa Touch Rugby Team, o lo awa iai le taamirisanga le Asia Pacific Open Touch Cup lua whenua wa mata lo iai le so. O awali i matama i tai o lo tausinio ma le whaasolonga o taalonga i le so, mo i ta aloi le au mixa Samoa ma le au malosi a Hong Kong, China, i te teimi e le mamawatu, ma o le isi taalonga le tupawari i le Open e whetau iai fo i ma Hong Kong, China, o le tupata mai tai e whetau i le awa Samoa ma Chinese Taipei, so ai Malaysia ta alonga le tupawari i le vaenga le Open, e ta aloi ma Greece, e whaai u le whetau inga le awa tamai tai Samoa ma le Touch Football Australia, i le tau le ono i le fiafiana nei teimi au se talia. La so momole nei o taamisanga wha ngā solo i maji i sini, mai tō telefone nei o tātou tangata ma tō tino o iai tangata Samoa i sini, o lo whaimalanga atu e whaeloa le langolango ma le tāpua inga, i tau mo whainga ana ialo o le tātou tinu. O le whaatanuanga le ri whaasaralau o ono ti ma le sui o le au malanga, na whaeloa i le presidente Samoa Touch Rugby ma tiutu i le vā, whaafetai le langolango nei tamari i Samoa i sini, sa whaao atu le langolango i so se awala, ia maa se malanga fo i le whaingo fielo na tāpeneina e maise e lata i le lua se fulu na malanga mai Samoa. Tu whaatasi manisi sui mai New Zealand ma Australia ua tu whaatasi ai le au. Ta misanga whatawa mai e le sa, ma lo una ia fo i le mamalo le atinu i sini ma no fuanga la tātu, ia lango matapo ia fo i le masi mai o na ialo ma whanau wa Samoa i le whaanga tama o le laka pipai. Tala muli o lo sa iringa mo le au waa o le waa la o lo le Mariana i ngā taifale o Saipan o whaero mai se tala whaanua noa ina ua maua le tino mali o se tasi o le au waa o lo tau sa i dia peaisi.
O di pasiere le tio whapa malo New Zealand, o le vaa lea na sae maanga i aturu i eira au soani, mai se le au mauru le Air Force Amerika, na o lato mo waina le tino mariu le fiafira songa fua le basanei. O lo soani ane fo iai ma le Coast Guard Japani, Coast Guard Amerika, le Air Force ma le Navy Amerika, ma le Royal New Zealand Air Force. O lo wha pia la le sa i ringa mo le isi to li mo le au waa e o mai i le temi nei. Tala nara radio Samoa mo le nei aso, soifua.